doselili davno u Kaštila. Željka Blažević i Šimin Kučarin. Prababa Šimica ostala je udovica u 25. godini s troje dice. Do smrti je nosila crninu. Tako je to u našim dalmatinskim istima. Često bi se popela do crkve Gospe na Hladi. Molila je za žive i mrtve. Nije bila svadljiva žena. Bila je puna ljubavi za svoju dicu. U vrijeme oskudice žena u crnini je namišarila kod drugu. Najljepše slatko što je mogla pružiti je djeci bilo od žbati žumanjak sa šećerom. Imala je mali kućarin, malu žličicu. S njom bi svo troje dice i šolje sladila. Mala žličica, optička varka. Umjesto jednog zalogaja većom žlicom 3 puta manjom. Dogodi se jednog dana kućarin nestao. Pretresla je svu kuću tražeći ga. Plakala je neutješno. Njegova vrijednost za nju je veća od zlata. Kućarin se nije pronašao. Priča o njemu je ostala. 3 naraštaja poslije prepričava se. Praunuci s plastičnim žicama jedu, a ja se zapitam gdje je završio Šimin Kučarin. Evo, kad me Renata poslala mi je poruku da mogu li doniti Šimin Kučarin ovu priču. Evo, ja sam donila i pravi kućarin, to vam je ovako nešto bilo ove veličine, to je meni moja baba tako objasnila, njena mater to ima. Druga priča je Did gangster. Did je bio težak. U Sućurcu im je bombardiralo kuću. Selidbom u Split zaposlio se u škveru. Nedjeljom posta bi drugi čovjek, obuka bi odijelo za misu, džiletin, kravatu, šešir, gospodin. Ponekad onako gledajući ga znala bi u mašti usporediti ga sa gangsterima u američkim filmovima. Tamo bi gangsteri nosili odijelo, kravatu i šešir. Takav je bio moj did.